Okey, strike lagi guys. Oi, drag. Okey, ni kecil sikit guys. Ini ada kecil sikit. Oh, kerapu. Kerapu garis biru guys. Kerapu panau. Lupa lah saya tu drag tadi. Itulah yang bahaya tu. Kalau kena yang besar guys, habislah. Kita tak kuncikan drag kuat-kuat. Memang dia buat lari masuk rumah terus. Okey guys. So kita dapat kerapu panau second strike. Okey guys. So ni bukan target kita lah. So kita release saja. Okey. Okey, silalah membesar lagi. Bye. Okey. Okey guys, jom kita continue lagi. Strike. Kecil ni. Ni macam kerapu panau lagi. Okey guys. So strike kita yang ketiga. Kerapu panau lagi guys. Okey, kita release. Go. Okey. Continue lagi. Oh, okey, strike. Tak rasa pun. Oh, kecil. Oh, strike kerapu panau lagi guys. Lagi-lagi si gangster ni. Kerapu panau lagi guys. Okey guys, ini strike kita yang keempat. Okey. Kita release lah guys. Kita belum dapat target lagi. Release sini. Okey. Dah. Okey, jom continue lagi. Okey, strike. Oh, kecil guys, kecil. Kerapu garis biru. Kerapu garis biru. Kerapu garis biru. Ni kita release ya guys. Okey.